मडगाव पालिकेचे बायोमेट्रिक अटेंडन्सचा वाद मिटपाचे चिन्ह दिसनात। 70% कर्मचारी अजूनही तयार नात। पालिका प्रशासन संचालकाबरोबर मंगळारा मडगाव पालिकेचे तिसरे बसके उपरांतही अटेंडन्सचा प्रश्न पुराय तडीक लागलो ना। आता मेरेन जाल्ले बसका उपरांत फकत नगरपालिकेतल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक अटेंडन्स मान्य केला। मात फिल्डावेल्या 230 कर्मचाऱ्यांचे किते हाचेर कांयच निर्णय जाल्लो ना। बायोमेट्रिक अटेंडन्साचेर डीएमए 15 जून मेरेन हायकोर्टाक रिपोर्ट दितलो। मडगाव नगरपालिकेत बायोमेट्रिक अटेंडन्स चालीक लावंक कर्मचारी सध्या बरीच आडमेळी हाडटात। विरोध मोडून काडपाक पालिकेन पालिका प्रशासकाबरोबर मंगळारा बसका घेतली। मात बसकेंत प्रश्न पुराय सुटलो ना। फकत प्रशासकीय कर्मचारी बायोमेट्रिक पंचिंग पद्दतीन हजेरी दिवंक तयार जाल्यात। मात फिल्डावेले कामगारांनी तयारी दाखयल्ली ना। विरोधी कर्मचारी गटाचो अनिल शिरोडकार म्हणटा, बायोमेट्रिकाचेर पालिकेचे प्रशासकीय कर्मचारी हजेरी दियनाशिल्ले। आता प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरीची तयारी आसा, मात फिल्डार काम करपी कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरेक तयार नात। पालिका प्रशासन संचालकाबरोबर परत एक फावट बसका जातली। पालिकेच्या 324तले 94 कर्मचारी आता बायोमेट्रिकाचेर नित्याक हजेरी लायतले। इल्ले इल्ले करून सगळ्यांक पंचिंग मशीनाचेर हजेरी लावपाक लायतले अशें मडगांवची मुखेल अधिकारी दीपाली नायक म्हणटा। DMA sir had called a meeting of the all association members, employees association and me, chief officer, that is me, today, and DMA sir has amicably tried to solve this matter of biometric punching. All the employees are agreed to. At present, we have taken steps to take only administrative staff who is working in the office for biometric finger scan. And also from first it will be made compulsory, and for time being we have resolved this matter, and we will think of other stuff later on, or amicably we can solve that matter also. But problem is who are working outside, they were objecting on this issue. No, they were not clear whether it was compulsory for them when they work out and they have to come in the office and punch. But now we have made it compulsory. When they are in field, they are below they have to work under their supervisor or in charge who is there, and their attendance will be taken up by that person. They did not have to come to office again to punch live. So that was clear to them, and they have agreed. This meeting which was held in pursuance of the directions given by the High Court, asking both the parties to appear before me. They have appeared with immediate effect on trial basis, and with effect from 1st June on a regular basis. For right now, all those who are working in the administrative building, for them it will be compulsory. So employees association are agreed. Yes. पणजेच्यान आमचो खबरांकार मुकेश कुमार आणि चलचित्र खबरांकार तुळशीदास चारी। भाजपाचे तेकार नारायण रेळेकार साखळेचो नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेचून आयलो। उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्या 4 नगरसेवकांनी मंगळारा अर्ज फाटी घेतले। भाजपाचोच दयानंद बोरयेकार 6-5 मतांनी उपनगराध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो। फोंड्या राधिका नायक नगराध्यक्ष आणि शांताराम कोलवेकार उपनगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेचून आयला। फोंड्या मोगोचो जाल्यार साखळे भाजपाचो नगराध्यक्ष जाला। साखळे आणि फोंड्या पालिकांचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष वेचपा खातीर मंगळारा वेचणूक जाली। साखळे नगराध्यक्ष पदा खातीर अपक्ष नगरसेवक धर्मेश सगलानी, जाल्यार उपेंद्र करपे, दामोदर घाडी, मनीषा पोकळे आणि नारायण रेळेकार ह्या भाजपान तेको दिल्ल्या नगरसेवकांनी अर्ज भरिल्ले। मंगळारा सकाळी 4 नगरसेवकांनी अर्ज फाटी घेतले आणि नारायण रेळेकारा खातीर नगराध्यक्ष पदाची वाट मेकळी केली। साखळेचे विकास हे माझे सगळ्यात पहिली प्राधान्य असलेले 11 वॉर्डांनी हांव सगळे एकत्र विकास करतलो। 6 जाण नगरसेवक हे एकत्रित आसा आणि आज सिद्ध जाल्ले आसा। 6 जाण नगरसेवकाच्या मध्ये कसलोच मतभेद ना। सुद्धा आम्ही सगळ्यांनी जरी फॉर्म भरले असले सुद्धा आसत जाल्यार ती आमची एक राजकीय खेळी आशिल्ली। भाजपाचो दयानंद बोरयेकार अपक्ष नगरसेवक धर्मेश सगलानीक 6-8 मतांनी हारोवन उपनगराध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो। फोंड्या राधिका नायक आणि शांताराम कोलवेकार ह्या दोगांनीच नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरिल्ल्यान ती दोगांय बिनविरोध वेचून आयली। 14 वॉर्डांचे फोंड्या पालिकेचेर मगो भाजपा युतीचे 11 नगरसेवक आयल्यात। वेचणुके वेळार फोंडेकारांक दिल्ली आश्वासनां पुराय करतले अशें तिसरे फावट नगराध्यक्ष जाल्ले राधिका नायकान उलोवन दाखयला। We will definitely see that the aspirations of the people are fulfilled. As the monsoons are very fast approaching, our immediate priority will be the pre-monsoon works.
मगो पक्षाचे चडशे उमेदवार वेंचणूक जिखिल्ल्यान मगो पक्षाची नगरसेवक नगराध्यक्ष जाल्या आनी भाजपाचो नगरसेवक उपनगराध्यक्ष जालो अशें आमदार लव मामलेदारान सांगलें. सीट शेरिंगान ती आमच्या सिटार हे केल्ली आनी त्या प्रमाणे ती एमडीची अशी कॅन्डिडेट जाल्या. त्या प्रमाणे एक सीट आमी BJPक दिवं जाय आशिल्लो, म्हणजे डेप्युटी तो आमी BJPक दिल्लो. BJPच्या लिडरांनी त्यांच्यानी नॉमिनेट करतो कोण तरी, त्या प्रमाणे त्यांनी शांताराम कोलवेकराक निवडून हे केलो, नॉमिनेट केलो आनी तो बिनविरोध तोय निवडून आयलो. एक्चुली सीट शेरिंगान 8-6 जाल्ले, निवडून आमचे 7 आयले, त्यांचे 4 आयले. रिपोर्टर उदय परब आनी विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. नौदळान दाबोळेच न्ही, गरज पडल्यार मोपाय वापरचो, ताचो गोंयकारांकूच लाव जातलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खलप म्हणटा. मतां फोडून लोकसभा वेंचणुकेंत ताचो फायदो घेवंक गोंयचे कांय राजकीय फुडारी आनी राजकीय पक्षांनी मोपा दाबोळेचो प्रस्न लावन धरला असो आरोप रमाकांत खलपान केला. खंयचेच सरकार एखाद्या विमानतळाचेर कोट्यांनी रुपया मोडून तो नौदळाच्या सुवादीन करचे ना अशें खलपाचें मत. तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो. रमाकांत खलपाचें तो एंड करता की इन्सिपीड पॉलिटिकल लायफ्स. इन्सिपीड म्हळ्यार चव नाशिल्ली पॉलिटिकल लायफ खंय आमचें जालें. आनी म्हाका दिसता हे मोपाचे बँड वॅगनाचेर उडी मारून नॉर्थ गोवान NCPचे टिकेटी खातीर एंगलिंग करता. I support both. I support both. I want both these things to remain. And I would basically say it's election time. So a new carnival has begun. So those people who have been opposing MOPA now at this stage have a very clear-cut political ambition. So how can government of India close it down and use it to give it to only Navy? Has it happened anywhere in the country? That any government has spent thousands of crores and then handed over to the Navy. Navy doesn't require this type of the infrastructure. Why not? Why not? Why can't they use? So therefore, Navy can use both Daboli. Navy can use MOPA. Both airports will be available for civilian development, civilian landing. People of Goa should realize this. It is nobody is doing any agitation here for MOPA or for Daboli or against MOPA or anything. It's only and only meant to win the next election. आधार कार्डा करनासतना रेशन कार्डा वळखपत्र म्हूण घेतात, पूण 2002तच रेशन कार्ड वळखपत्र म्हूण घेवचें न्ही अशें नागरी पुरवण खात्यान सांगिल्लें. हे खातीर बोगस लोक आधार कार्डा आनी सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवंक शकता असो हुस्को पिळन नागरीक मंचान उक्तायला. मंचाचे वांगडी राज्यपाल भारतवीर वांचूक मेळ्ळे. ह्या विशयान राज्यपालान लक्ष घालचें म्हूण तांणी मागला. The Civil Supplies Department of the Government of Goa has issued a circular as early as in 2002 and said that ration card should not be considered as an identity document for whatsoever purpose. We pointed out to him. In wake of this, the planning department has issued a guideline for taking Aadhaar cards or enrollment of Aadhaar cards. One of the document they are accepting for identity purpose is ration card. So we brought this to the notice of His Excellency. In Goa, there have been cases which have come up in the assembly as to the existence of bogus ration cards in the state. The circular of the government which has been issued by the Civil Supplies admits to the existence of these anomalies, and in view of this, the Planning Department's act of continuing with acceptance of ration cards as proof for Aadhaar is incorrect. We also told His Excellency that though it may be a central government scheme, the state government should have pointed out to the central government while making it stand clear that we can't accept these ration cards. We told him that there is a fair possibility of ineligible people being enrolled and being holders of Aadhaar cards on the basis of fake ration cards, and the entire social security scheme structure may get derailed in the state of Goa, because ineligible people may take benefit of Aadhaar cards at the cost of eligible people. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.